kiri ya program nebahindukire kandi aha program y'egenti tongera kutera umuranga y'umuntu ine business ino guhereza boro kuhereza abantu nondangwa abantu bagumanye ijaha TV gamba nitwe kandi tukumanyisize ibyo rukora reka tugumize mu mjenye icubwa kare tuwozoke kikaciro no mu muntu zo mu irwariro agasindu ko mwana akagarakayo bityo konka hati nembabazi abo kwa ina bintu zaso akatatumba hati rubondo kwishwa mu kantine blood pressure machine hati nyibuza bakazi bakabisha nkebera mwempurikiriza umwana arigi dina nyina ninjyangu nawe uyineje kusasa nga korobazo bwecagama yoko je garkero bitana mazum chungaho imbabazi zikora uzarsa mcharati yatunga kizibu rero abahimakazi bokwe bakampenta bacyaraba umjenzi kinkamanyiro kwe bona ba uyo ijo yakirentena ukurabiribanya kagirensi kati njyango bana banazarisa naho bine atabana babona bakakura okay so wakora umurumo gwawe wazarasaba kazi nakora kandi wajagaruka Kampala naherutse maka mawe yata mwe mugende muzokora musikenka abandi kandi we kuno yokora ati ukamara imyaka inga nkaheza kushoma zarisa 19 sana kumakunu yana kumara imyaka kuninge nija twazika Buganda nagaruka Buganda kureda naiza kushera kumureda kirana munani nana wagaruka Kampala wakora naronde mirimo muri cyenda ndwe natwire mu Monsanto wanyuma y'imyaka 2 yoni romano unabini so wakonga Zambia still obuzarisa nkafaka shomero bunansi akora obuzarisa nazo mu santimento nakora mbona Zambia na imera gate bajango go no mucyara mbere akora imyaka y'inkingi ukashango obuzarisa ubushaho mushaki kashanga is it an exciting experience bueno jo mutu mugumire ni bishaki atubanye no manyo ubushaho ni passion nobuna bekiri muto mawakato najya tukonko umwana najya kubamushaho aho kwa dore zone sibaye bakora sibaye bangurira zona kansize katwakibu abo kwa nyincho naye ko abantu bari mu irwaro ndiranga ndabariya kumpita kubari sembwa babizwe witwa bukunterekika mukanchikara komuka nanya banje bariya abadore banje nani batereka kandi mawe owabo wakari yabazasabye uyanza kumeno torane yabanonda bwanansi na nobuzarisa akaba nabye cengaje koko twaruzarisa atabukumusarisa ubwanyuma ari yakora irwarire atkonka banaso ndako bakabatakubikiza konko bahatu batwikira okay so Mengo Zambia nakora konko nakubwashikire kana ina munga television kandi nkunda Mengo nabe ni manyabona bakabakibira so agaruka Mengo banyuma yo kusoma nagaruka na diploma nahirize kuzara na Lasbon nakora diploma naiza diploma kandi mbwenu nyowe chine nkuna no kushoma no jangu kanyine sponsors hati nkabe ninjana shiraki sponsors karutuko barukura kanabo bakura kandi mbwenu kariba kweno mushija nanye kwehenda kurunda nesete muza kushoma kandi mwinabana aja konkanyo kankira kugaruka kana wakaba nakimanya ibanya cyato cyikuyambo ino bwenge atwaye utabwine shi kushumaka kwa bokushoma sigabana baberere konkangaruka okay so washoma wagarakayo washoma diploma wagarakayo washoma degree nakora diploma ya midwifery kanye certificate ya yobusarisa nakora diploma yayo nakora diploma ya general nursing nakora diploma ya counseling psychology
za diploma zingaho murundi gumwe yego nagiye kusaba degree banje nkoine which CV in offered abajantu nyenda kushumpa nuko kuzakisubi kurabe nyenda ngo kore masters ezibire zindi zo kwashomera kandi mwanka kushomera St Francis Nyamitanga kandi ndisho ndashomera kisubi university degree diploma ya psychology kashomera St Francis degree yo ashomere kisubi university hatukuna hereze kandi kanye ndi planning akora masters konkabishukuru bagabana bataha tabanu wanje omaja tukija kwenje ngabishu ibyoshomere mara ibyoshomere noma ubwo yankomeza okaba otakushoma kutunga murumu ukano oshoma just kushemererwa imitabo exactly okay kurarire knowledge yanje bano ndikura ngo umuntu yambuze kimbe nimanye kunda so bwanyuma kushoma degree no kuyakwerire ninga toyine chwa chikosis kanyamba mnonga kanyamba mnonga buko nako bonkandi up to now abuko ubwo murumu ngo kwireho tukashyize na mwaka ko kwakashatu mwaka ubu ubwo koranka living nurse United Nations UN clinic akuna benzokwe Kampala UN clinic atokwe umubire kwiyabirayisha bamujyango wansogambe na cancer ngamba nawe takagira umukiye yabuko babwira ngo noshaka batine mbasi abanye ke okushoma bwa cancer ukakwera munonga n'abantu batandika kundondomuka n'abana banje kubatungira maka ba spouses babona bahura ngo tubate yoti tutansa mu bandi uburyo mukwe uburyo mukamwana bona n'abana banje kandi abona bakandi wenda services zanjye that's interesting kandi bajya mu bakashangano ye cancer injira abana bawe munonga kandi ngo hagati nebwera bene bageta your relationship konkanye we tikugwera mwana wanje kandi uri atikugweraho ni bari ndondekirije niko kiri okay so go mu mugwa counseling wakora UN clinic bari myaka ingahe UN clinic in Kabale living nurse kudenku mibiri na munana sio mwako kwa umkwezi na munana mpaka 2025 oh onga konka ndi part time umushawo kwiyabiraza kuzanko muri ivubanye uko mushawo wabakatura byo mwaka clinic kerinje mwena kweta ne bonyo ni kasho abantu shiona aba botu kuba kurwara ba fees ba feru abaje bata botu bakubona bwana kuko bakaba kweta 2 days jogume home shower rwarise tuzayo mara 2 days konko mbere be byaherekeye bya covid ubona akoze mnonga sente zinakozere izo nayo ntire mu clinic yanjye ya retirement bakakweba sente bihango kugira ngo ze nano kwembeka wo clinic zabe kwata mwembe living nurse tarukutunga sente zenyine nkeza main nurse wa kabani ntunga actually from kugom kutandi ko bunazayo uwenkani ntunga nka mtwaro munanda urizo kukata myake yabwanyuma kandi ntunga mtwari kinesha urizo bakota koze yerizo batubakuru kandi uri main nurse bayakoro batakora sente zeziguma so hata ubu bakamba kwetanka relieving nurse hata ubu batakwesere uko banokoraje kabanye ne clinic Kampala aho kana byantu bishawo yone passion kandi ne clinic yanjye kandi n'abantu bingi nambo no muri insambya kuko banabona indaba mu cyara kujya turi umwana wawe n'umwana kukiramu kazarisa munonga clinic ejo kandi bageta usinje muhereza clinic nangwa kazarisa muno mukamwana really okubanza umwana we waba ni wamwegera ho wamwezarisa nahita ba colleagues twazarisa Nikishaje kureba mukamwana wa runazara ningo umwana wawe somehow tokutina to nobo babwinji munonga kandi bo tubakwenda bazomure bahati babona bonsha tu babisha tubona injanti inabishiki basha to kugira ngo umukamwana
anabishiki babanje babiri anabishiki bakuru banje bansigire abanayo rire bachi bato bambi bona tino zo muri batanyise mbendo boro mbera bero ubaza kushemeza binshobera konka kandi nye kumhamsiriza so babinenda ibyoma byona nimbambiye no muka bagabana bisha tokumora banku prime pressure umora bampurikiza umwana nambwe no mushawo nkatunga mu challenge mushiki wanje o third born konko mushiki muto tukatuza bya yakanje tumambi yatutu twagwa nturikiza umwana konka mbwe nizo baramaje tukano umwana witakwehine zakuzo muskani ibyo bya covid njyango aino kumana kumama sikomana katunga nka oxygen insufficiency tukumanya na stress ya covid mwana ogwo yafira umuntu okakintu cyo kikanteganisa twagenda turaza nsambya bakonfaminga namjya ntatukonko kano mwana wo kwanza bakaba mushemize mu hatogo wa kabiri namjya tukuza kuzakisi umwana ogwo kwarataho noteko kumusimba ashobora tabo kana mutera gwagira buta no wakuba makufaga bono shoti ageye gakagafuza fuze mukaje njya to kwasa kwiciriza theater cyo yes ona shop pushinga umwana atakwe pushinga atekintu cy'ubumire haza muntu wene akamusinda hata wancu mahisa ngutashigara kushemeza atwiyaheze yatumye ngisho kama yamushumbusha yatumye ijonda ubamushemeza. Oh really? Uko kubanza bakamushemeza akadeveloping a pressure. Last minute. Ahada chikeji katwanze twahuma. Nakushemera uri ha program reba nyizira hati Kristo sibiriki nje kusoma ngere funje nongeri ya Sunday kandi ri kumango batwenje no mukitiriza. Program reba nyindikire ne bero byo bari ya Sunday cyane na zikiro biga kandi watajirisha hakaga binyangwe aha program aha time sabantu shuari abine barabi abantu abine barebere abantu abarugambuka buraguma kuko wagori ningashi abatakabasa kureka kuko wagori so Elizo banatwara umugisha go kutayaya hihina nahi turahare turahare no rembo no mabibru ne jangu mutaro go mu rembo bene Elizo batwara so twaza ombwenkoma ne shango munyaka yo division kandi city ne yambara ninjireje namashuma mbara city south so this district ni eje turiyo city so nakayira omushaho mukuru n'umucyara n'umweziriki n'umukandi nakunda intunguka nakunda abantu mbwene bye n'ibirungi byumva reka mwakiraho kumanye owari noha kandi twongere kumanya nakushemera umunonga umukuru aha program nyine nakiranye bo nanjye nabakira umukayanje nabanyita best komjini uyu nabakwetoha banyita Sorome Singe muhereza ni ryo mwana wanjye Singe ne ryanjye n'ubuzarwa n'ubuzewe naryo okay so umukuru Sorome ukazaba yari uwanye n'inkazi n'abaziri bawumva nkazarwa rukumirwenda nkaganisha ibiro bibiri bya yo kwa mukaga rukumirwenda nkaganisha nibanzara cyamugora naho tare cyamugora naho bakunzara azarwa mu rurembo warushwirwamo ndo mahala wo mugezi James Kahigirza wabinga yanko yaherereye oh really nakushemerwa mwe nakira hati yo wazira urwo mwana w'enganzi ninjire wawe n'ebirungi byonka riya abembabazi mazima so murukura muka mbwino buto bwawe n'ubushaki n'ubugamba buki ubuto bwanjye Madame Komjuri kabura burungi nkazarwa ubuzarwa mu mwaka ukubirwenda nkaganisha tu tata niwe yabe nazo mbwenganzi niko kunyeta Businge
hata tana mawe mawe niwe mutata na mawe bakamara imyaka 13 mu bushwere aronzura umwana biza rero abanyuma bisha bazara mwana wabo kubanza bamwita tayebwa muranga tayebwa tayebwa Catherine n'umugenzi ati yari umwana wabo kubanza yakura twagenfa namanya rero habona kuri atawosorome bisinge nyowe rero haro imyaka mukaga atakasire bana bandi wetata kaye yabandi bagiyo banyanya zitwe tukatwine mukatatito bizaka zarabandaho hagati yanje n'uriyo umuzira banyuma imyaka mukaga rero gongugo niwe bahise atkunda Joseph atkunda nangwa kandi wenda kumwetankunda umuto wanje nkanye imyaka nkamukaga unabajanze shiri imaranga nabakunda mwenka abo kimta kumweta atkunda so natkunda twene wena atkunda niwe mwana waherekireyo bwanyuma yawe umukecuru wawe tarazire mwana ndisho ngaha tarazire waba rasitubon n'abarodiya yaba rasitubon Joseph atkunda rero tukashomera umashomero marungi washomera kashomera kabanzaga kani primary yo muri Mbaromo twaheza mu gusamini yamherezo murumo kuba chairman wa Uganda Land Commission abo kwa kali umusaveya twaza Buganda naza kitante primary yo nashomire kubwo mu kibina cyakana n'amarire cyamusha cyamushaje kucyahwire naza Makerere College School nikurani bayetama kosatubo nikashoma yo mwaka gumwe mu gusi yande tabwera nyanje obwiro ubwo mu gurusa kachiro mu Land Commission ubu mbuga ka arigere abo kuba amin kwiyarigereho kumwe danshaje na mwenda gusi yagura nsambya yagura y'umwanya bakaniyo baza nyowe sagwera nyanje mu secondary bagenzi banje nabasiga Buganda kandi amakaga cyamugorani ago bakagatandika baryo mbenganzi anye kancira muto bakija cyamugorani no shoti kanye n'imyaka nkena ubu mu nyanya zo mutoni yo yazaribwe ko cyamugorani kandi aho no bagumere kusoboranga yabese ko magara densi unyoka naza bwera nyangi nashoma kunaheze sinye yakana nikanye ndushaho kanye ndushaho naye buzaro mawe kari mu kazi w'umuganda ushokar wa tribe chi nyankore umhim nyina niwe yabyo mhim so umukecuru wawe ari umuganda okay bueno bueno bona ngo bakomeze ngo banache kukanyowe kuna ize senior yakana nazombusha washomera kandi mengo hospital akama kaina natunga certificate ya bansomo enrolled midwifery kantushomeni yake sha kuna arijo muri yecho haza ibinde bya operation ke byamakana ibindi kebyo ija nagarikayo nagarikayo mengo still na kora registration in midwifery, that is diploma nyumbuzazi kuna arijereyo nazansa nakora honsambya kanagarika nashoma diploma ya nursing rero nabwanyuma nisha nakora diploma ya counseling psychology nayerekana na degree so min hatogwe kutwagarika ko kacomuka urukuza kuzaruka shango bwawe bwangore bwahwire kasanga bwahwire so toratungire kanuzukona toine kanuzukoro kumanya ko bwawe ngaho kwiyabishana ibyonga iyo ndukureba ina nabantu babi nako baba bakumbuza ngo byo mwana
uwo mukazoha nindo muzoha konkatine kanareba toyine cyo kumanya so na toyine na kitinisa ningashe ibintu bitari bya butosha ebimwashemererwa mu kugira ngo muri abana benganze mbona bokura tukashanga makagaru marundi gona garumu urukamwe kona ako nakobo tureba za gas ati byo nibitweba hati tukubireba nkabisa ako tukatugina urukuza kukura bakashanga mu kayanyu mu mutekera gas yego mazum so ebyo bisiye tubiri ku exciting amashanyarazi n'ubonye kumanyisa to kumanya kubyama kubi to kumanya kugenda kubi emotoka ukaza kwitegereza wacishangomuka kandi Benz at that so hategesha hawavuga nka primo no gurra wagarka hansi ngaha nambwe niwe zona nizuvuka kuchireba kubi abo kwa Buganda nyine yo nanka wishi yanje ni kutamburiramu kandi kunuya ni rafo yanje ni kutambura tinda kifireho bwenu kamarwa n'ibyo binarebere alright so ati wonko mwana wakuzura mukere mu motoka okegarira ro kuvuga motoka cyo kutangaza ko kuvuga motoka nkega nashwirwe kandi wakorera mukere mu motoka tuwara kwa kujega kabani igitina motoka ibanye niho yanje gise kandi buzima actually tukegira hamwe bakatwege some driving school mukawera kakwega bijanye n'ibisi I see watunga chance yo kwegemera mu yabutosha kuhata kuteka koraki akuri umwana wo mukamariya mawe akari mukazi wo muganda kazi akari mukazo watwegisemira umuntu bwa hatani yake kitimbaza kustaba umwanya kumwe ngo yatere nguntu mengu nakarete kirete kinyira bukimwe ngo nce kwatere ngo yatendekera atiyo akatujya mu mukazi tabyama kandi tarwa bere cyo twakuze mutumanya akabari kari kandi atakari yo muntu yorunonga we nawe bachi so kuwa herize kushoma wa umurugo wo kubanza kwagonga kuna herize kushoma mu kwaje go kubanza nkakora nengo umuri wacu kakorayo nkani nkora nkatiyeta nansi kandi mbakushemeza ngwanka tunjayo kunare bajiro muto kubamutamu ibakwetana tizi yangu abyane ikintaho umyindo niwe kandi ntanakamba kubi kandi ubu ryo mushaho kandi hatujya byakwa affectinga atebi wakoroka hatumanye ubu kandi bani haho hariya kuzahariya hikureba mara nibinde no mwisho kuwabiro ubotyo atozara bashuba ubo bakweta gatenance uwo kutora tore bintu no biva kunage byo manaki atorgamu diro bi kuna rigirokwe ari umukazi wo muganda kazakana ko akatatumba bejo totero ijamengo ariko no mushawo nyankoro kwenda kwenda kusaka namjanti no ja kuntwara abo kankanye kunda munonga mbarana hati n'inchuku no abo kurra Buganda nyengwe ukayishanga ni kunda munonga mbara kandi abazire banje bombe bakabakira none kinakozere nagaruka ijana no umushahogwe anje yagwaka naza kumura imyaka keke yo kumura atorishobe nasu wakatatu tuwasinko pana ona ka bakabine katatumba medical clinic nija azo wakatatumba yanyakira je mnonga kana manye mubuswanje kana ngwe mfabira kana jimanye yankwasa kliniki anja kliniki ndijo iwe kore cyo rukwe iwaha nakweta ngora guri yuna mjanti nja kutamuna mateni tabukanye ndi umuzati okay azi tubane chikubasa kweza n'ikishengi cya kuzarisizamu onkati mpija kweza byo manacyo bironde binabironde aza nazari saba kazubona badomo muzima okuzarisa tomuro mugumire munonga n'umuntu mugumire kandi ogwe kanchi yo mushiki muto
kandi n'emyaka nk'abiri n'ebiri eshatu mbwenu ukabutakabire munonga nkahati okuraba kazi pressure zitemba hapana konko mwirobwe abantu bakaba bashikora bati ebirebi okuza kuzara endani yanga kushuma manyaba etemba manya pressure ebintu bingi munonga baho shanga omukazi n'obwari kwenda kukushinga bamushemeza obwiro bwakare ibintu zabitarukomo nogira ngo ebirebi hakabaho bwene ebirebi niteekateeka ngu bane emiriro baniki konko mukukira munonga niteekateeka ngu stress abantu nibakora omukazi aine enda nakora omu myanya nk'esha takubyama mumaka taine businge mbwenu habireho ebintu bingi kandi twabe tutakureeba ahabwokuba kutwabe tuba nitushoma obuzaarisi tukeega bwakariho normal midwifery na abnormal midwifery hati normal midwifery itwe niyo buri mwe niko naziira abaana bange konka abnormal niyo gye y'okureeba nereeta pressure ereeta egyo condition ino y'okura ngu pre-eclampsia omuntu ahisikayo eruma afa nibafa ebyo bizire hati konkita okutwa nitushoma nkambuuza ntibisha abnormal tushomera ntwa muri abnormal byona ebindi arebire n'okuzaara abarongo multiple pregnancy and delivery tinkareba gabo mbona ukareba kese emwe ya eclampsia n'omuntu kwesika pressure yarenga emwe yonka omu training nyikiriza tuhumureho tugaruka program neba hindukire rizoba nyina omugisha muhango gufutayisa omushako kazi mukuru ebyara biri mu ebyarebire nibingi kandi birungi katugumize abo kwa nkanta batwara mu irwaro ntakabakebire njya tatuwaza yinja kumanya umunonga katube turi yaha kora ikenka tugendera mu centimeters kora nyenka kinjira abana bo yes interesting hati ndizikanka 6 centimeters biha mona kugira ngo umuntu tugende konka ogukuna betwahiko mu mjanda kangu pemeo nkashanga pressure yo mu igana kinana aryezo kandi all along akatura ine normal blood pressure igana kinana nkari cyenda ni kandi desere ngo akimanyi namjya twakano jangu twakuzobirwaro kasika wajya mukana gutinki guki tuzobirwaro kandi sobereke birthday yanjye ibiro biri bya June bakabantebe kanisize ninkanyira kwaza kushara keki nabia kuza kushanga pressure konka munyanya ndeba anje tkonka no manya anyeta tugenda tuzensambi tugenda umwana agenda kandi byeyongera kutwaye tinsambi n'umucara muhereza nenki ogukana kushanta maharanje tkonka no sho twine piti ko terminology yataramanye upiti mwana ugatona njya kwa akagwana jya twokapiti nkaboneki akajya ati narwo mwiroro njya kukironda nkabwenu abana bajya piti mu emergency bambe bamuchebera nango mwana kayashikira ngakata kwasa kusindikana pressure kandi umwana kanaza kura ndumuteho umukono yitamukwe wanje tijoteho umukono kwa wanje akana atetema ati ntino agutaho sindika kagari tujye mu cyaranje ningenda nawe tukashomufita amatu bakwikiriza twena tusindika tumutwara ataha muba bamushemeza niko yazire first born wati uwa kabiri nogo warabireho togo wakasha twize najya tinyoti kugaruka umbisha to saso bunarebere atugumisieta nogenda bakusharaje orgaye no businge bo so mwen hatu watugambira abana reka abantu babanze bamanyi isho wabana bono isho wabana bono bamwita umwami Simplex Muhereza tweka yitu twasharoya yaba yitwaye S family bono bamwita Simplex Muhereza first born ni Susan Muhereza Singe Muhereza second born ni Solomon Muhereza third born ni Shiraka Masika Muhereza last born ni Simon Peter Kargo Muhereza. Hati umwami wanje wo Simplex Muhereza nkamureba ubu nabendiyo wakatatumba iyo ni hero mushijogwe arukora ki manager abana manager wakatatumba nawe yaranze yanansi
otyo twagumuza mutyo Daniara Dadiara de diara yene bakama bitu bana bakitamwa amanyi masomo kwero kwe iyo namushanje akabara mu mpongo ki akari manager kana muntu wabena n'umuntu kurama mnonga kandi wabena umugombe nukanyeruza manager wo customer care ndakikora konkamwe niwe mukama kamaha akakwa approaching atash tukatandika nkabari kuzana akanje atumanyo nija kushwera bueno vorga o fiance otyo hiya tin fiance agwa ni mweta fiance oriro tandi ao fiance no muzano so ni muzani santio toe tuliaho inganzija kutaya ko myando tataka bari munywano wanje chikumya kindi kagumana akaija ndambura shon wabe no yetenganzi bagumana omwetata itoye kamwe tadadi hata dadi yisha kuyizira tubasagamba dadi bakunde waje kuningamba nyine ka ukatuya inche dadi okay so inganzi yisha yize kutureba hata hamu nabakira kane rumi yanje ni mankanasi nyuma ya ekwatire na clinic bija twashitamaho nabakira na mnyanyazi ubwo Josephat kuno unagamba kuna bendi yamushije kuyata yamuna msetu zeina kuramsa yena nyina kuramsa iya tunaanza kugamba ngo niza kushera umushyo otyo bwenu ukabanka shopta naja ntatshebi ejo konde nesi yajiha uriya shati kine mwitsirzine iwe muri yaho kuzana sikigambo fiance cyonka yamuganga umushira yamuganga sho yatwarata yambuza atwerite atoyimeshi yambye ati n'ikindi kandi twija gukora tundi tugiye turaki bagamba atorwa Ruganda ki atawukati nkwendogwa ashwerwe myanya uriyangwa nyine kambye ati ndio muhuje iyo numero ba Ruganda tugiye batiza okay kwa tukutiza wenje ntuzarubona bu ambye tukare tukore nko wakire boti yatkare shobokanga byenze Kecho nchona inze kugamba ati munyanya za yukandeba suru kashe bikubye takarutuganda ati simani serious njatwe banyo kandi shambwe no bankashi ko ryo mukiro okaterwa shoka katerwa shoka ataho nto twatangije umuzire kuyahereze kugenda umushija wambugana tuburya ariki bishiwe ati nyoka sitana muganda hati yataratana kubumana ingeri ya hotel kanta kigibito yaba staff kama ndi yaho hatamuka mushroom soup hatamuza chips hata ubwiro weza chips zikaza haje yona bkabi katatumba kali umju kana burgo mu resort hotel na ribya manager akar manager wa resort akarga hotel diplomat wakatatumba na okay watandika kuriga ko kuriga karungi aha bwo kwa fiance ariyo fiance no wari umshini I see no fiance yanje atkokanyo atkanti tinkwende byo kuzakuzara ngo tikagiswe no mchara wanje n'umuntu ukwe umuntu ukubanye warabo mchara wanje atumwenye kindi kwenda nyenda kweyanjura njamshaka in speedo agenda nyenda kweyanjura atito relationship ekatandika nko kwa munani kumwenda nana mshana wa kumwenda kirana munana January wemba kabiri jaso miezi nketa yonka keta yes okay omyezi etano kokanyishwa ngo keri nkamezi munana natanyishwa gakagade mezi munana chikubanyisa kabani ni hakabaho meza gabega furniture abo kwa munana yes kwa munana kakuri ko kutaya nebi bindi kebe kugenda no kubacwere bintu okay so mwisha bakwinjira ryari injira ibiro 30 ya January 2018 kakuri yo kwinjira witwe bishuri no kugitwa kaza bakanditanya mtanga reception yija ya zawo wakati
kurugogo mwatandikwe ubwo twatandika mukagogo mwatandikire gutamazire bwire buringwa hatabiro ko shipo ndingwa hatu mwamare myaka 20 aho mbushwe 35 interesting so echo nchoreka mutshine kakwate aha muntu okubanza yayega mugenzi wo bwire nano kwija kondo tibine kakwate abo kuba umuntu tokubasa kumwega kuwameze kinori abo kwa ko chipe je imugamba umuntu nabasa kujimara muke imyaka yishereje akwawe namanye cyakwe sombwenu ikintu kitobereye ibirakora te oni byarahanga kanyenda kugira ngo andikirege yakashatu namushanju kandi ndukumanya ruhi mazina niye kintu kumanyowe tindu kumanya mukibanya ibyo natine kintu kumanya ni turao ndio mutesi inkoroza sabanje ubuntu utambura uzambara uzakampara ndagura koremera mo yawe no businje munonga kandi toragire kuza kutobana za coachship sati nchimayisa ngo umuntu nabasa no kuvugana mugenzi we umukwezi kumwabiri nibo koreka kanebo kana abo bashiberwa munonga okani nabari umugore akubari ogotwire nawe kwakuza kushemeza obushwere bayisa kushemeza baga komke bintu bugaruka bano konke bitu kabiri birungi banzo kumori umugore ushemeri ni myaka mingi no yenda kinonda ki marwara ka clinics mbona utere mu kinonda akora ki kandi akashanga kirebe ni myenda ndi kuchikunda na hati ndi kuchikunda so kuwahereze kushwerwa mwabanza maguma kunu nawe yagumara manager aha resort oba akahindura mu yaza kabaro wagatuma ninaguma cyareki umuntu yitwe yabirege yo kubanze kwingana busha ikebyaho kai yayumbe kirenje kuriya waza kwikoko ikama ibitano nagumomwe nagubanye no mukikuru we mukituru akana ashasha guyaza kuriya koro wa batuma atwiyabira byokwe mukikuru yatwarwa nyina mukabiri kwanyina benintura nawe nyowe na nabaha konka kashanga bimusha umukozi abo kwa kwiyabyo wakatumba yatumwe mu World Food Program ukweni yakoze leksho wakumu to bwe akaza za Afghanistan iha biba mu hesente squares ze sente ze yakozwe ko nzoza iki makumuri Kampala ngoga kushagati naga so kuma tunjire kama abana banje katereza abana bana umushyi mukuru Susan Busingi uhereza wa mukora seho haraba imyaka 2 ni Solomon muhereza James Kargo aritatu rero akashatu nishira kamasika muhereza kamasika ni nyina mwebera nyina wata uyibanye rero na Simon Kargo bamuhereza kari shenkuru umwana wanje kuzari wabinazari abana bo bashoma abana bakashoma bambi abo kubabona bakatunga degrees last born ka graduating. Oh really? Yes. Izoba rumwe ya graduation barakorana mutabano wawe. Pate tukachikora hamwe konka ka graduating makerere to aba tujya twazo kwizoba nawe yanshinkiza kisubi naisha na graduate. Ubambi. Abana bo wajango binamaka akubana ugamba bishku. Okay. Inamaka. Second born akashwera rukumire 2010 sorry 2016 yashwe umchara weshemera bina abana babo babiri Sean na Shane. Sean ni hata yumu P4 Shane ari munasa. Wow. Nyekiriza twendera hano betwa mujuni nyine Emmanuel Mucyumuzi Gerard Katsabe Prevence Akampura program reba hindukire kandi tukutaye abantu kaba yakubera uburizo bwa Sunday shanyiriza cyo imbere ze birungi byompa ntariko